Abahinji kugamba habizubo by'amajani n'ubu engineer John Bosco Kariso yesimbira hantebe yo munyishengera habwa Buhweju West abiri na ronda Karuru omuri Nyakashaka Town Council na Rubenje. Amajani gamara hibro bibiri bishatu bagatwire tubakushashora izwe atikigara baryo meze katano tubakashashuyire umuntu n'ukuntu agashumukwa urwa kabiri basha wayongeramo kandi ngo nagume yayo babije imuti garagenda. Oyesimbire engineer John Bosco Karisa aragana isoko rwanirira abahinji b'amajani ubwo ari kugatongera katari. President witu abensuko bamaze kubashashura heshweka hatariyo naza gukora byo kwa factory ariyo nakora na rwezo na fertilizer kugira ngo umfure fertilizer yesentenche obwe government bongerireho. Eminyeto ya Buhweju West nabo bashaziremo okwagira engineer Karisa habwo kuba nabamureba mu birunjo misho. Ngwebiri 15 ebrabingai ugendo za polling station akaruru ko kubanza President Yoweri Museveni aka kabiri engineer Dr. John Bosco Karisa. Umuganda turukwerera kutera karuru ko bwa president abahagizi ba NRM bajumiriro kwebaganisamu barukuronda karuru. Okugambebe nobwo kibina cha NRM kibiri nikitongozo kuterera President Museveni gana hazindi omurisange y'abantu berundanira hakishayi ecyasanga. NRM Museveni bambagarikeho NRM twagabweko kweko musingi obu mwikize takakenyema sime ebranga tukorire tutakongera umwisho nimba manyisa ngo mugendenzwa hanzu murondere President Museveni akaruru. Aba basimire President Museveni habo kutereza enshonga zitaka ezabire zitekere musheke muri Kiruhura. Aho kumuri Kiruhura itutune mu kindi kibintu konka bamwe nibagira ngo ntuzakurabo muzeyi nahingura batakumanya ngo babatize kutera akaruru tubakwija NRM tukurabo ninga movement tukurabaho ninga president mututwenda ekibira kito iki tukatiza mungu tukakubura abantu abatari kubundi intambara yabo turubakundise tubahabura kubara kuba kutwaza. President Museveni yakuzarwa yakorwa mu district ye mutera karuru ngo bamusingire independent yasimba ni hano twita nikibasha mu kirinde twatongoza his excellency the president of Uganda Yoweri Kaguta Museveni nga president wa Uganda 2026 abantu bashabirwa kutera karuru mbwire okwehara korabanisabwamo eshaha zaba zagenzire. Gasha kwa Juliet Charsima na Paul turiyamureba.